Inggih ide dan sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sarang sami renggalai puniki titiang jagi ngaturang satu Bali sane mamurde ide betara kala ngerarah tetadahan. Makin kan katuturan satu pandita sane kalintang luwih wicaksana ide mepara begawan bergu. Ide sang begawan maduwe putra kekale sane lanang meparab sang berate sane istri keparaben dia adnyawati. Iri keraris ide sang berate sedih bisa ngerain santukan eling ring angge lacur embas ritat kala sane secara kliwon ukuayang iku mawinan ide keparisuda antu ajen idani ide di begawan bergu judi astun sampun keparisuda kantun ide kaubar antu ide betara kala sumang deneng ngantos makin ide sang berate kepara ben sang suda judi astun asa punika kantun ide kauber jaga ketadaan tuh ide betara kala riantukan ide betara siwa naonin icen waranugraha uduh cening yang ada anak lekad rikala sanes secara kliwon ukuayang wenang tadah idewa sapunika penganikan utai panugrahan ide betara siwa nika mawinan ide sang berate kauber duaning ide lekad ritat kala sanes secara kliwon ukuayang turmaning judiastun sampun ke parisuda antuk ide pandita luweh nang durung ide sang berate wen tenang ang lukat anya puleger iri keraris rikala raina punika rau ide betara kala kagena ni sang berate kau beraris sang berate nganginang ngauhang ngelodang ngajanang kau berpati puruk iri keraris sang berate mangihin lu madugdug usaha anak mayadni lon ni punika sane madugdug mereka nge macelep raris sang berate iri ke mengkep malah aja bosnya katuk uri andok ide sa betara kala ngantos iri ke ide betara kala bengong di jaya lakuna sang berate maratunya dini kelimpang-kelimpang dah ditusing ada sebejani raris kekebitang iri kering lulu ni kekebitang ring lulu ni san mandugdug don-donani punika mekebles sampun ide sang berate iri ke raris ide betara kala bengong terduka sapa sira je benjangan wen tenang yadnya yang ngantos lulunnya madugdug apang ten side karya ike mawinan ngantos mangkin yen yang laksanang yadnya yen yang wenten lulu patut enyutin busan sapunika ide betara kala malih ngubar ide sang berate pati puruk ide sang berate kau berantu ide betara kala jaga ketadak sesampune doh ide sang berate mangihin anak jaga ngelaksananya karya hatiwa-tiwa iri ke tukangnya makarya wadah makeh raris tugelan kayu miwah tieng iri ke sang berate macelep ke bolongan tinggi mengkep nang det nenten kepangihin antuk ide betara kala malah aja bos nih tepuri antuk ide betara kala dijaya lakuna sang berate mengkem kerara ini rikeng raris tugelan tinggi punika keting-ting
Wow kamil antuk ide Betara Kala mekecos saking bolongan tinggi ide sang berata iri keras duka ide Betara Kala. Uduh dadi mekecos sang berata marau kana tadah gelayani sapunika ide Betara Kala. Nah iri keras ide Betara Kala ngani ke buin pidan je ada anak ngelaksanang karya. Ada lantas tukang ngai wewangunan utawi apa je. Ini nganggon kayu utawi tiing. Yan mebolong dadu patut encak utawi bolong abesik mebuku abesik. Yan sing kitu apang bingung tukang totonan asa punika ide Betara Kala. Raris mulai malih ide Betara Kala ngepung ide sang berata. Malih mulai sesampune doh iri ke raris sang berata mangihin imangku dalang ri sedap jaga nalangin jaga angringit macelep raris sang berata iri ke ring pelawah gendere utawi ring bolongan tiing gendere punika. Malih aja bos nika tut urian to ide Betara Kala jumojo gering mangku dalang. Mangku dalang nyen sebelum mangku dalang ngewayang adenya nih tur mangku dalang subeke nawangane madan darmaning pedalangan sapuni ide Betara Kala. Yan mangku dalang sing nawang totonan lakar tadah ngongane jani sapunika ide Betara Kala. Inggih Ratu Betara Kala ampura titiang swastiastu titiang purun angringit utawi ngegelang wayang puniki santukan titiang sampun kaician waranugraha antuk ide Betara Iswara. Men mangku dalang subenawang ane madan darmaning pewayangan inayang orahang pirantin mangku dalange ane jani. Inggih Ratu Betara Kala yan sapunika panganikan Ratu Betara Kala sane mangkin titiang jagi ngaturang ngerengi ratu puniki wenten sunar pinake ide Sangyang Surya Raditya wenten kelir niki pinake Sangyang Emang puniki tala wenten kedebong niki wantah Ibu Pertiwi wenten ketengkong sana ajak titiang puniki wantah meme bapan titiang mentu Bapak dalang dadi ngangon gender pat-pat ngudiang pusing dah dua. Punika wantah nyaman titiang ane ajak titiang lekan saking pengawit. Nika wantah Anggepati, Prajapati, Banaspati raja. Waduh, saja pesan utama sajan mangku dalang subuh ngelarang darmaning pewayangan ane jani gelah lakar nguber ide sang berada diri keras Betara Kala melesak nguber ide sang berada. Susampune doh yan kudang kilo sampun pemargine saget ide sang berada sampun wenten ring wawengkoning jagat Muspati. Iri ke wenten ding akeh terbet mecelap sang berada mereka ke tengah tinggi. Iri ke raris Betara Kala metut uri. Sesampune kacinga ide sang berata wenten ring tengah tinggi. Udah dewa sang berata lakar tada gelah dijani kemudian dewa mecelep kemu ke tengah tinggi. Sapunika ide Betara Kala iri ke raris arinidani ide dia Adnyawati matur semua nunas pitulung ring ide sang Prabu sane nyeneng ring Muspati. Enten-wenten tios wantah ide sang Arjuna Sastrabau sane ngewawa jagat Muspati ini punika. Inggih ratu sang Prabu ening dados tunas titiang sane mangkin titiang nunas
nulung ring iratu puniki belintit yang sang berata sampun wenten ring wewengkon jagat iratu mecelep ke tengah tinggi ring lingsehan tinggi santukan jaga ketadah antuk ide Betara Kala sane mangkin titiang nunas ring ratu sang Prabu tulungen dewek titiangi belin titiangi sang berata mang nenten durus ketadah antuk ide Betara Kala punika talar titiang yening preside ratu sang Prabu nulungen dewek titiangi nyedayang ide Betara Kala penjangan yang sampun uput ini ke punike bang yang titiang angin rabi ratu Betara ratu sang Prabu Arjuna Sastra bang wawasa punike pengenikan dia Adjawati ledang pekayunan ide sang maharaja udi sang Prabu Arjuna Sastra bau waduh dewa-dewa sang Adjawati yan kitu nyen wacana ni dewa ni aneh jani gelah lakar metandang wirang aja iya Betara Kala iri kororis ide sang Arjuna Sastra bau wasiat sarang ide Betara Kala santukan pasiatane puniket pada tanyili karsa iri kororis sang Arjuna Sastra bau metitis kantan ide Betara Kala rades keni kantan idani nyerecet pesu gede medal rah saking kantan idane rebah ide ring pertiwi ini iri keraris mawacani ide sang Prabu Arjuna Sastra bau udah dewa Betara Kala ane jani gelah mang panugrahani dewa gitu kaje kau dewa nongos sugodi dewa ngerubeda di jagate sapunike penganikan ide sang Arjuna Sastra mau inggih ide dani sarang sami wantah sapunike pemargin ceritan ide Betara Kala ngeruruh tetadahan minabang titiang daging satwa puniki nenten wenten tios yeneng iraga madue oke piana cucu kumpi miwasane tiosan yeneng wenten yen emas retat Kala sanes cara kliwon ukuwayang mang dene ke parisude tur maning kelaksanayang ang lukat anyapu leget angde ngolihang kerahayuan inggih ide dani sarang sami wantah sapunike satu bali sane presida aturang titiang sane mangkin puputang titiang antuk arama santi om santi 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 om